If I end up here, which is like the most common mistake, if I move to my side, I'll move away from him. You know, it is not normal for me with this stance to start like moving forward. It will look freaky and I will feel like shit. Okay. And sit on the hip. And always like stay upwards. Your body brings the pressure, stay on your feet. You sit on him, but your feet is like a safety net, you know? When he pushes you or something like that, you can easily move and pass the guard. Okay, let's try. Go, I stand you. Võta seda jalga siia. Teist kätt ei puutu, teine käsi on õhus praegu, lihtsalt tõmba. Võta sellega kinni ja tõmba sellega jalaga. Hops, teist kätt, teine käsi seisab siin, anna selle käsi. Nii, davai, nüüd tõmba. Andrus võtab ajatud kaitse ja sina tõmba selle käega. Võta siit käe kinni. Võta niimoodi kinni lihtsalt, selle käega. Võta nii kinni. Hops, nii. Mina võtan sinu käest kinni ja nüüd tõmba. Ja, hop. Nii, ühe korra veel. Tuleb ülesse. Andrus võtab avatud kaitse, nüüd tõmba. Ja, võt, niimoodi. Ühe korra veel. Väga hea. Now I can let go from the leg. My other hand is just for basing, you know. When he starts to fight me, I can grab his neck or something, whatever. In the gi, I grab his gi and start smashing him, you know. Jiu-jitsu isn't always pretty. Now I move, like I sit on the side of his shorts, and I move a little bit my knee, like. Ma olen siin, võtan selle nurga ära. Ma pean siit seda kätt ka tooma. Või nagu, kui ta on mul siin peilus. Nagu see variant ka sellest okei. Jaa, ei see on just sama asi. Jaa, aga sa kätt ei pannud. Ei pannud. Mulle ei meeldi see käe panemine. I have only that tax. So emphasize on this and like who have been around with jiu-jitsu a little bit more. Try to have these different angles on the knees when you turn your hips, these pressures, and ask for feedback.